Dobar dan i dobrodošli na novi video. Moje ime je Ivana Mihajlović i ja sam doktor medicine, a danas ću vam pričati o ulozi jednog vitamina u dijabetesu. Zašto nam je vitamin B12 tako važan, kako nastaje njegov manjak kod dijabetičara i kako ga adekvatno nadoknaditi. Vitamin B12 je vitamin koji često nedostaje dijabetičarima koji dugo koriste lek metformin u terapiji, pogotovo ukoliko je reč o velikim dozama leka svakodnevno, što će reći više od 1000 mg dnevno. Iz mog iskustva iz prakse veliki broj ljudi koristi veće doze kako za lečenje šećerne bolesti, tako i insulinske rezistencije. Metformin je jedan sjajan lek koji predstavlja prvu liniju terapije u lečenju dijabetesa tipa 2 i insulinske rezistencije i to već više od 50 godina. Dakle, on sprečava glukoneogenezu, odnosno ponovno stvaranje šećera u jetri putem više različitih mehanizama, smanjuje preuzimanje glukoze, odnosno apsorpciju iz creva, a dokazano je čak i njegovo antikancerogeno dejstvo. Pa ipak, uprkos izvanrednim karakteristikama metformina, jedna od čestih pojava koja prati korišćenje ovog leka jeste manjak vitamina B12, koji se srećom može predvideti i lako otkriti, a samim tim i pravovremeno lečiti. Naime, od trenutka kada osoba sa dijabetesom započne terapiju metforminom, nakon oko 4 meseca počinju da se smanjuju rezerve ovog vitamina u jetri. Međutim, potrebno je da prođe čak 5 godina da se rezerve u jetri potpunosti isprazne i nastane njegov kompletan deficit. Stoga je jasno da postoji dugačak period tokom koga možete izbalansiranom ishranom i suplementacijom na vreme sprečiti nedostatak. Ali ukoliko vitamin B12 ne unosimo dovoljno putem hrane, nakon što se u potpunosti isprazne rezerve iz jetre, započinju i prvi simptomi njegovog nedostatka. Koje su to normalne vrednosti vitamina B12? Vrednost se određuje iz laboratorijske analize seruma i normalno iznosi iznad 300 pikograma po mililitru. Koncentracija između 200 i 300 se smatra graničnom, dok su vrednosti ispod 200 pikograma po mililitru niske. Kako prepoznajemo nedostatak vitamina B12? Vitamin B12 je važan u procesu razvitka krvnih ćelija, odnosno u hematopoezi, kao i održavanju normalne nervne sprovodljivosti. Tako da će osoba sa ovim nedostatkom biti anemična, imati niske vrednosti hemoglobina i hematokrita u laboratorijskim analizama, kao i visok parametar MCV. Ova vrsta anemije se naziva makrocitna i karakteriše se većim volumenom eritrocita, što dokazuje upravo ovaj parametar MCV. Osoba sa hipovitaminozom B12 će imati sve tegobe koje prate anemiju, dakle bledilo, hladne ekstremitete, malaksalost, lupanje srca, glavobolje, pospanost, a može imati izrazito crven jezik, pa čak i probleme poput steriliteta. Pored toga može razviti žuticu, dijareju, pa i neke psihičke smetnje. Budući da vitamin B12 učestvuje u sprovodljivosti impulsa kroz nerve, njegov manjak može dovesti do osjećaja trnjenja, intenzivne zaboravnosti, pa čak i psihotičnih epizoda. Treba spomenuti da je vitamin B12 zadužen i za snižavanje nivoa homocisteina, aminokiseline koja ima ulogu u razvoju mnogih hroničnih bolesti, poput kardiovaskularne i Alzheimerove bolesti. Kakva je terapija u slučaju nedostatka vitamina B12? Kod osoba koje još uvek nemaju veliki deficit ili su pak od nedavno na terapiji metforminom, terapija se sastoji u nadoknadi vitamina B12 putem hrane i suplemenata. Dnevna doza vitamina B12 uneta oralnim suplementom, dakle tabletama, uobičajeno iznosi oko 2,4 mikrograma. Kod trudnica su potrebne nešto veće doze, oko 2,8 mikrograma, ali čak i ako unesete i mnogo veću dozu ovim putem, na primjer 500 mikrograma, apsorbovaće se maksimalno 10. Hrana koja je posebno bogata vitaminom B12 obuhvata životinjske proizvode, pogotovo meso, naročito govedinu, zatim džigericu, mleko, mlečne proizvode, dakle jogurt, zatim jaja, školjke i račiće. Pa, na primjer, 2 jajeta sadrže oko 1 mikrogram vitamina B12, što je približno polovini dnevne potrebe za ovim vitaminom.
Kod osoba sa teškim deficitom pristupa se primjeni parenteralne terapije, odnosno muskularnih injekcija vitamina B12 jednom nedeljno tokom 4 nedelje, a potom jednom mesečno u dozi od 1000 mikrograma do korekcije vrednosti koja se proveri laboratorijskom analizom krvi. Na ovaj način se brže postižu željene vrednosti vitamina u krvi i minimiziraju štetne posljedice, pogotovo po nervni sistem. Hvala vam na pažnji, nadam se da vam je ova tema bila korisna i da ćete je podeliti sa svim dijabetičarima u svojoj okolini jer je neizmjerno važno da se edukujemo na vreme. Pišite mi u komentarima ako imate bilo kakvih pitanja. Veliki pozdrav i vidimo se u narednom videu.